anga nensi yanjye nakuhereza famu yawe. Project zitongozibwe nezo mwako gw'esente oguhwire kandi abahingi 10 nibo baganyirwemu. Mundomo harimu pampu mu mizomu. Pampu niyo eragihamu ekagatwara ekagatangahe. Amizi aga nigakoresa amashanyarazi g'izoba kuganyurira okuruga kuzimu. Project is co-funded. And what is the percentage? Government 75%, farmer 25%. Hariho ba farmers abatombitire government baremerwe 25%. Konkani nyenda kwebaza mucyaro ogu atwine okureba ngwiwe 25 okazi basi. Kabire nyine kitekerezo kumara kwimitsya ebyo buhingi bujyaza higuru tukonka projects abakazi tubarundana tuongera kubegesa nabo bakurakurana barugayo abasigaza nko kuwa bareba. They need also to be pulled out barjo mukusiba n'umarwa kumbaye bine kintu cy'ukubakora busy. Government esentezi nezireta buri mwaka nambwe no mwaka gw'esente gwo gutandikire zize a district buri mwaka ntuba twine esentezi kwasa gukora systems hagati 10 kukikara 20 uruko banza kushaba ngo turuko banza gukora abantu 20 aho kuba kuhika abakusigara tubarinda omwaka ogundo gwo my irrigation scheme eji eyo mwami no muchara mwebaze hamwe na Reverend mwebaze. Bamwe mu baganyirwemo mu nkoreji nibasima government habwe ntebekanisa egi. Kandi ninyenda kubaraganisa ngu tuli ready kukola everything possible kuleba ngo omwani ogwo gwaba productive. Ngo myaka 3 twa graduating from a drug horse to a sprinkler. Echuwareba ochikope nangu no baso butakora changu gendo kore hafu ndunde yenyanya utarebe sente watunga sente nyingi. Omuntu kor gwigara n'abaranwa bagigara ejo niyo ubwembezi ubushiri ntugera kuhereza abantu sente za PDM ozo kucara kuhereza omuntu natunga miliyoni emwe argaha jugura radio natunga miliyoni emwe ashwiraho mukazi. Gasha kwa Timothy Mushabe.